DVC ni nan kut kanin tlai na April ni hlei li thawngpang kan rak chim lai kalemiu a mizo cha oxygen alami pa pakhat Ralkap ni anka Skydam 10 kalemiu ko chung san miu sang Cambodia bek mai a pa pakhat chu April ni hlei thum zan sumilam project le cheu ronga ohoi pa anu lakshok in oxygen a her cha a laakpiak I akir lai a Ralkap ni apoa methalinan ka hi anka mi pa chu apo a hliam cha a si in a thlop chu ma si I bia zong achim kho chang kauna in rol ele tidin a har tukri atu tiang dir huna chun thin phang asilo adam khoding asikautia ama he ani niam mi pakhat ni achim April ni hlei thum zana kalemiu ko chunga Ralkap le palek ni meithal voitam ngai anpo I minung anka mi an umle umlo ngal kho asari lo tia thawng kan thei Hakha hai thlanin Hakha Peng Nabual khua Ralkap minung pukul leng an ken an kal April ni hlei li jing suimilam pasha songa Ralkap minung pukul leng chu hai thlanin Nabual khua an ken an kal I chun suimilam hlei ni luk a khua an phan tia thawng kan thei Ralkap pol hi minung pukul in som thum kar chu an salai apik pak ta te le mun dangdang in khwachung an daklut hi Ralkap an shoi tu hi kalele in arak itial mi major pakhat ase mi pin han ho nak kanin pe halai lo khwalaram kan zau ta bi asi ati e khochunga sumilam pakhat song an nuwa long promoto in nirlon khwalaya an kai tia khwami pakhat ni chim hi an kal than a hakha zanglek nak siang in zong an lu no I an check chun akyang kap thlamsak mi a minau an le lo se ramtang a minau a thup mi an le lo zong an check tia thong kan thei Hakha a steel rin tuan tu pakhat an tlai amo tuan so an velh I tangka an chu Hakha thar a steel lei rian atuan mi kungingi thun chu April ni hlei thum zan sumilam pakua song in lei atimpa ang da sidor mai a palek moto he an ipa sual I Ralkap le palek ni an velh amoto thalang an hrawhpiak di I tangka sing lei thum zong an laakpiak pina ama zong an tlai kungingi thun chu an velh I sakhana zan khat aria nuwa an chua thani atangka singkhat le chheulong an pek than chupina palek moto arok mi zong rem an fiel kungingi thun ni khochungin hakha thar le a kati ni palek moto ami mi he kan pa sual kanol chi kaun na in an du lo an ka vel chi angai ngai chu keima kalamte in ka kalmi asakau kamoto chung in an ka chua I an ka vel chi kamoto thalang zong an ka hrawhpiak di sakhan a an ka kalpi I palek pakhat ni kakut an ka shen chang na bu in ake in ka maya voitampi akalam zan khat sakhan ka ria nu in an ka chua than kamoto chunga tangka singlei thum ka chia mi zong an lak I jinglei a singkhat le chheulong an ka pek than ma zatlong hi tangka an ka ti tia DVC a chim Zaironga da na moto chung in na chua du lo an kati I an ka velh mi ase mi fear zong ka salo mi thalo zong ka salo I moto chung ka chua lo nak ding sulam a lo moto in ka chuak I ka hnule in palek pasha song ni an ka zon no chol moto in na chua du lo cha na moto kan khoi mi si ante atak tak chu moto chung in ka chua nu a an tua mi lang te ase kan moto arok mi na jam lai nangma moto chu na du ning in itwa kanipe tlai lo an kati phone tia kungingi thun ni achim chap kungingi thun chu an tlai liau a an tuk vel nak hliam ma zong atuar I amoto zong aro pina atangka zong an laakpiak tia thawng kan thei Hakha kothar a pu tuan cheu fal pani Ralkap ni an tlai na e April ni hlei li a an thla thanna April ni hlei thum zan sumilam pakua rong a Hakha kothar thantlang lei kalnak lama a mi pu tuan cheu I afa le minau pani Ralkap ni an tlai na e April ni hlei li jing le ya an thla than na tia tawng kan thei tlai atong mi pu tuan cheu fa le pani he zau thang le tlwang thang an se in chunga an lu no na I arwang loin an tlai na zan khat sakhan an chia na nuwa April ni hlei li jing le ya an thla than na si tia thawng kan thei Australia ram Myanmar ram mi visa di zonga hramhramin tluntar an selai lo
Australia ram Myanmar rammi minung thawngthum le zathum leng chu an visa adi zong a hramhramin tluntar an selai lo I ramchung nak nolpek an selai tia Australia Cozah ni April de hleilia athan Australia ram a chan karlaka chungmi siang na kai mi le rian atun mi na chu an visa adi zong a hramhramin tluntar an selai lo visa extend to pek le rammi a chauhlan nak pek ti bantuk lo in minung pakhat chiao zo felnak to I tar chungding in Australia Cozah ni athan Myanmar rammi ni kumthong hil kumkul liao Hong Kong khua du lo nak lang tar liao a Australia ram Hong Kong mi phun visa extend nan rak to piak na bantuk in visa extend kan to piak ve u tia an hal na hi se Australia ram a visa nge in mi Myanmar ram mi min nung thong thum le za thum le somruk le paruk an si tia BBC ni atel kumtling lo nu hak chiat le shem tu kumkul le kum nga pa pakhat chu ta ang shem tlai phu TNLA ni thi dan kan pek ti in April ni hleilia an than siandam kul chaklei nam sang peng kongkolo khotekom loikale khuami kumnga nu hak chia pakhat chu kumkul le kumnga pa pakhat ni atle shemia tha cha a chubantuk sual phun atu atu chu TNLA ni thi dan pek mi chu mi zapi maya methalin ka ase hi thi dan pek mi hi uknakla tu Ralkap lutlai min aung thlai ni thongtla aluat tar mi na chunga atel mi ase thong in achua nu ni kulle ni thum arau a hibantuk sual phun atu a hi ase athan zong a kumsom nga le kumli nu le kumthum nu pakhat zong tutan atu serning bantuk in arak to changha kumthongnil kumhlejet kumzong a lainon nak sual phun in tlei thana se thong kumsari tlakding in becha asina in kumni nuwa achuak than TNLA becai nak ni hibantuk becha nak atua I thi dan an pek hi sitia mizimani atel uknakla tu Ralkap ni ramchung siboy minung hleikwa rampi lim hang zor tar nak sual phun upadi changjanga lepanga e in taza chuina hibantuk in taza choi mi na chu uknak daukal tu na sina nanitel I CDM nun to hlei a CRPH nan dir picha a rampi lim hang nan zor tar ti in taza choin sina sitia Ralkap thong thanhnak ni athan hi taza choi mi siboy minung hleikwa chunga ramchung Ralkap daukal naka meithal ka atong sabik mi ma toy khan athop tu suboi polzong anital uknakla tu Ralkap ni ramchung chatel thiam min thangha le rammi tampi ni thapek do mi minung za le kul leng zong upadi changjanga le panga e in taza an choi na Ralkap ni tleiding in nol chua mi suboi cheu khat zong a him naga ani dor tia RFA ni atel CDM atua mi Cozah rian tuan tu na mun ma chu Ralkap minung in kan phi khar di lai tia uknakla tu Ralkap lutlai min aung thlai ni arak chimna in chu ni hin tiang to asri lo hi konga committee representing pi thangsu loto CRPH pi thangsu minister Dr. Zoe Suni ramchung a total CDM kan to kho Ralkap rian tuan kholoding in kan to kho abyapi in fimchon nak leile ngandam nak leile bang chu zaitin man in mai akal kholai lo chubantuk in tlanglong kholton nak leile ramchung beng rian tuan nak zong mai akal kholai lo khoi kam man a rian akal kho nak ding a lo kanlung arwal I kanlung asawa her tia online bichim naka chim CDM bob na atu atu na le bob na atol rel tu na chu Ralkap ni ankol na cha a harsat nak te a nain ni hin tiang chu bob nak to kho peng ase Dr. Zoe su ku ming ku nine tel in CRPH rian 22 na chu Ralkap ni upadi changjanga lepanga e in tlai nak nol chua an se e khochunga an man thak tar an si tia RFA ni atel DVC thawngpang angai tu nan di lakchunga lunglop nak tampi